Ni sambul vinaka na vakarorongo kasar-sar tikumai ena mataka ni kua. Au bakambula bakambimbi vei kemuni na maramatina o ni vengaravitiko ena loma ni nomuni indui matabubale. Vinaka bakalebu na nomuni yalondina tiko ena nomuni vengaravi ena loma ni nomuni dui matabubale. E nongu na kalongata ena mataka ni kua. Meu kinda baki kemuni tale ena ndone taki-taki ni parokaramo na dhangi bo a fresh wind of hope for women. Ena mataka ni kua na loma ni studio e tiku mataki au rono nongu i tokani au kalongata talanga ni rono ni kinda baki rau ena mataka ni kua. Mrs. Kaisuba au kinda baki kemuni ena nona loloma na kalau. Na valeu Mrs. Navarra. Wabini binaka buana kalau, ni mbula binaka na marama, ni sara-sara tiko mai ana kakambura kiongo. Kinda bagi kemni tiko, ena noloma na kalau. Binaka makatalanga kina, durni lotu, Mrs. Rambuka, kinda bagi kemni talanga na loloma ni kalau, ena mataka ni kua. Na waleu Mrs. Navarra, sambula binaka na marama kedesar. Kemuni kedesar na warongo tiko mai, ena mataka binaka ni singa ni kua. Binakavali mkemrono nongi tokani, binakavali mnakiana toko ni tiko na programo ena kiana wasi tiko esona windrendre, era lakuduruma tiko na marama, kasi ang wala nga ya, ito wasi atali tiko nga, na kiana iwali eso, meradi bukira tiko na nonrambula, ena besinga. Memakanga na kiana iwakarao, simbernito tiko buena mataka ni kuwa, ano sureti misi sa rambuka tiko, kira ni tambora, endona nandito masu. Naka sakira imenda libusombo na masu turanga joba na tamai ke mami walo malangi tamai Jesu Kristo na ni mami wakambula ke mami tiko talongo na matamuni turanga me waseitiko na ke muni tuku nandina satiko na nomani wasa na kalo wabina bina kataki na rambula ke desar na warongo tiko mai na matakende indai ko sibo na maramatina turanga na duindra kinimbula era la kuduruma tiko ke sombe akaturanga era so tabatiko nandrendre sakerena no muni bebuke duranga Jesu muni na sumbu tiko na almandra me na kunia na bakadeng mai na no muni bossa ke mami na wasetiko ena matakan singa indendai osota na ni mami malumalumu ke mami sama sutiko singa na adatani era muni ngaturanga Jesu ani mami soro ke bambula. Amen. Nakvali po Mrs. Rambuka. Nanoto ulutanga na matakini kuwa, aya na nonra tumberi na lubenda merakilana kalo. Kena basa pertania raising godly children. Na ulutanga ngo endua na ulutanga mbimbi. Ongo endona ulutanga endondonu menda veiwasi ka veitala notaka na marama tina. Baleta ni saru imbimbi na nonra tumberi kangaravi o ira na lubenda mera kilai koya na kalo. Okila ni tona vandina dina taka na nonra bula na lubenda na veisinga era saso taba tuna veindrendre so. Kasaru imbimbi kina veikenda na marama tina mendua na nonda itabi aya na nonra vakatabulidi ke na nonra tumberi o ira na lubenda ena mbula ni bakambauta ka bakambimbi ena mbula ni kilai koya na kalo. Era bakataba menda na teibaka na visori ni bakambauta ena nonra mbula na lubenda tekivu me na nonra sudu me adoba ni rasa tamata lebu karawa ka. Au talita kana kaitu kuna na bosa na kalo, tiki na kilelemu, na bosa baka imbale na wasi rosa ngabulu kerua, na tiki na ono, kai baka ngo, baka tabulida na ngone, na sala endondonu melako kina, ni sangasi mai, na senga ni lako tani mai kina. Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Viva kan ditek na bosa na kalo Toro na mandano ni tala no mere na matakini kwa. O mere e maramatina
rua na luvena. Kando loma lenga taka bakalevu na tinani ngolengo na nonro mbula bakayalo na luvena. Nangangandre ni lomana aya mero tumbu zake na luvena mero ngone lotu vinaka ka mero kile koena kalo. Ia sando loma lenga tako mere na viva katobole e tua buliti rawe na luvena e korni buli e na social media e na loma ni tiko community ira na nonro peers nonro idhamba e rasaranga ni bakabuna na nonro temaki katarambe na luvena karasaranga ni dreta na nonro bakasama me baka malu mutaka na nonro leilotu ke na nonro bakaliuda na kalo e na nonro mbula. Sando wimba bakaliu na lomana se ngoni sala daba memoria me bukei koya e na nonro tumberi na luvena. Dona singa sana no momere sana teke butaka e ndua na ituba bo e na nona mbula. Ongo mesa masu batake rau na luvena. Senga walangani masu la kirau e masu batake rau. Masu batake rau ni rusembere ni mode kanda wilika na tala no e so me nei bola tampo me bolena non rumbula. Baka yalo ngangata kirau me ro baka itabi na songo ni baka lotu kanda utoko ni rau baka lebu. Kila ni saba kaya dorti ngomere sa tiko burido kwa na bisau e na loma ni nona bubale. Sa bisau na non rui bosa na lubia ni bale. Sa rausianga ni ndobia talata na songo ni baka lotu. Baka bimbi anon songo ni na ngone. Sa tiko bu merau bula taka talengana bula ni dau masu. Kasa teki bu merau tali taka na bulivi kira dau tala no taki na bi tala no eso mai nei bola tampo. Oro nungi toka na mataka ni kua oro na wi waseiti ko ena urutanga bimbiongo. Dasarong wata sarmanteani. Mrs. Ramboka kere keba ka oro ni bi waseitaka na vaba na buna esaru imbimbi kina na nonri tavi tambu sakayani na maramatina ena nonri tumbere ndona ngone vaka bimbi ena nona tumberi ena mbula vakayalo spiritual journey kakiani karua na ibaka sala vaba o rao ni solia ndona maramatina me buke koya ena nona tumbere na lupena ena mbula ni baka bauta. Pinakawalebu Mrs. Navarra. Iyo sa rong binakatong nga na itala na o sa tikuna hotitiko na matakaniko ng baletimere ruti ko na luvena sangay wakadoroko ya vida na ka me buke rukina na luvena me rau tumbuzake wakayalo iya ya me wakayenda na revetigo ikya bure sartiko nga may veitina nakavinaka o koera ni visauta kana non rumbula ora una ngone ya me katalenga na vitumberi bakayalo me retumbu zaki kina bakayalo o ira na ngone tiko veikenda na tina enduera ndakaya endu na kaukawalevu menda bukekina na non rambula na luvenda me retumbu zaki bakayalo ndona itukutuku vinaka itukunetiko ike o Paula nona ivola ene karoni Timothy na wasendu watikina ilima katiko na ivola tambu niu saba kana numi ena bakambauta ndina Sara sa tu veiko katu eliu veiloi na mbumu sena numbumbu veuna isi talenga na tinamu au sandinata sa tu talenga veiko bakareita kitiko eke na nona sala irida mayendua na vinaka ni nona veitumberi endua ena tikida ngo sa ruti ko na marama
Sandua o tina sa vinaka talenga o nona bumbu o koe bos tiko ngovi koe enda rev talika anda bakan dindin taka talika na kena rawa waindua na tina me viso taka na nona bula indua na lubena na nona tumbu take bakayalo na ngoni baleta na tumbu take bakayalo ya na deitu na ngai baka takile koe tiko mai ni sa tumbu take tiko na ngoni iongo me o koe matangango na nona itobo na ngoni ngo enda roni kaya salai wakana numi koe bosa tiko ni vi koe na non roa binaka o ro na tinana ke na buna yo ya sa baka ndoni baka rite kilip ni kana rawa wa ndona tina me bukena luvena me tumbu zake bakayalo naksa kwembe kaya Nakvale Mrs. Raboka. Kenda tau reta sarang ikia na itabi bimbi ni ndona maramatina me kaku ni tau rabaka mamanda ndona itabi lebu zolia buana kalo na nona beitumberi bera na lubena nisa kilati ndona maramatina ni bimbi na nona itabi Vaba sona ka practical steps Mrs. Kaisuba na vaba orani wasea beindona maramatina vakarorongo kasar tiko mena mataka ni koa mo vakasala teki koya sona nguni sala rauni vakedora me buke koya na non tutumberi na lubena na bula ni vakambauta ke na bula ni bekilai ke na kalo Pinaka Mrs. Navarra o wakasamataka ni daudaka na buli vera na kasi ni buli ni Sabbath school dondo tiko na buli ndo evana tiko na passing on your faith o reda ni be toto bata tiko na wakasamatali taka na tikina na wakarua na wase ono na tikine ono ke na tikine vitu Mrs. Navarra tiko sarangaki na iso na i wakasala na lumi tikino ya me buke kenda kena na tina na buku ni nanda o kea tiko na kena wakandeo teki tiko na nonda wakambauta na tubutumbu na ngase vake me rasaraba kilana lubenda se ngani rasaraba kila me tiki talengani nonra mbula o ira na nonra mbula wakayalo na wakaruna wase ono na tikene ono kena vitu ka wakango na wakarongo o sasulia veke muni endai me tiko nga elo mamuni moni tungana ve ira nalu ve muni moni ndau tala no taka niko sa andambe tiko e vale ke na ngona koni lako voli e ngauni sala niko sa andabo sombu ke na ngona ko sa anduri taki kina pita na bakasa mo ngande ngama wa Mrs. Navarra kena matai na kena ndo baka matana tai kena baka mbauta na tiki ni wala tambongo e ka tiko mango na bakasa matmo se ono na Tera tiki ne onongo e ka bango na wakarongo sa sulevi ke mni endai me tiko nga elo mamuni. Ken balambala Mrs. Navarra indona ka sa tiko lo manda indona ka sa tungani. Indona ka sa tungani sa tiki ni nondambula. Ken balambala endondo me mbula taki endondo me lo rai. Ena nondambula ken balambala sa ruimbimbi na mateni bakasala e wasebe kenda na e bola ni bakarua. Na bimbi ni non da baka matana tako kenda ni tumbu senga wala ngani nda bosa taka senga ngani nda tukuna do na udire tiko endo dona mera saraba saranga lu benda bekenda na bula ni do masu na bula ni do baka binaka na bula ni be baka roko taki ya sona tiki ni bula ni kalu ngan rebe melore na non tambula na rawanga me baka kati ni tini volta bea metungani ya na mateni baka sama keni kerua na bakasama ni kena bakatabulivi se na bosa babala ini consistently ya ndo na ka ndo malmulumuki na nana bako sibi na lomni vale ndo kilavinaka so na ngona na baka yo nana ina buku ni karakere na ngone otia ndo ngela ko ngone sa se ba senga be ko nana gai buke ngone me la ko be tata gai tuku na mena iyo tata inconsistency ni be bakatabulivi so ya ndo talana kai bosa kina na ne bola ni bakarua na tikene ono bata tinga ya ka tiku bango bosa tia wane tikene vitu ka tiko me monitala no taka
nai wakarongo sa sulebe ke mni endai meti ko ngai lo mamuni moni tungana bir na lube muni moni ndau tala no ataka kana papalangi kapango impress them on your children ken balbalingo indona bi bakatabuli de bakaidurtiko bir na lubenda ninda tukuna na bosongo na impress Mrs. Navarra lago chumiki na bakasama ni enaroni impress taking us eroni tungani no nambulan donongone na itobo bakalo na ibabuli bakalo ke bakaisa tukunitiko iya baka wasoma iya na consistency but kenda ndo bunga ngona baleta ni levo na oso ni kuwa enda baka bulidir ndo na kani mataka lutu daga da kabatale na madha ma ingoda be tobolea so there's inconsistency so ando tana baka sama ela ko mai na buku ni bei so na ngoni sale so rawa ni nda buker ke na lubenda mera me rakan data ki na non rabakan bauta non rabakan bauta na kalu total na baka sama o no mo wasea me bakan data bir na lubenda ya na tikina ya ni consistency do talingo na kenando na bebo sakit me bebo sakit aki keira ni rasen ni randambe sera lako sera ndabo sombu sera tuvaki vida na moi wasa chicken na wali bakarua na bana nanu lebunga Mrs. Navarra me ka koni boto luto endo na ngauna ninda tigo kena lubenda menda tukuni chisu tigo kena ke maninda bondo tigo na basi menda barita kabir na we kambula embulia na kalo kera toka ibale mendona kena ngoni sal dombe kana kena sere eso ngoni sala na kena bimbi mandanga ni tukuna na kalo bagarota na kalo be mosese me tukuna birne serili na bimbi ni nonda tumbir na lubenda na bosa ni kalo ano numa Mrs. Navarra bida mandanga na bakasama eroni buke kenda to na buku ni bola ni bagarua mana wase ono na tikina ono kena tikine bitu me bakabewe kani takiti ko na kalo ke na lubenda na beka mbuli na beka era saraba na itala no beka na tala no takabira ambeka sono ngoni sala bi basala tektikina na kalubi kenda nakvalivu Mrs. Kaisuba au talita kana bakana no iko kaya na consistency baleta esenga ni vengo na teboro ena nona reda ni inconsistent na ka embula takantona maramatina erto sarabatiko na lubena kokoti kentoma ina katolu ni taro Mrs. Rambuko na kiriko ena seng ni vengo na teboro na reda tiko koya na matabu balengo sa baka dortiko yo koya baka reda binakatoka reda matotoka na matabu balo ya na baka salataba to rani wasebe ira na matakani kwa ena dina ni na lakudurume so na ndre so na dhaba erani baka dhora endona maramatina mebuke koya kamo buke ira talangana lubena ena nonra tumberi merakilati kona kelo Minak bagaleo na bimbolei ena tikinango ndaronika nakauko wasar kangan to sarongo datiko te borena bakasara bakauko merakua nir tumberi dake merabako kote ke bakayalo tiko wirna ngoni wirna lubenda tukuni tiko na madhiu ena waseli matikine tinkaono una biolika ni weekenda katiko bango ni voltambo Meraunde wakakina na nomundo rarama ena matanda na tamata. Merareida na nomundo ibalabala binaka. Kabaka roko taka na tamamundo sa tiko mai lo malangi. Meraunde tiko. Na wakakina na nomundo rarama ena matanda na tamata. Na rarama ya ela kumebe. Ndaroni kaya na rarama ya ela kungamai. Wana nonda kalu. Ukwenga na rarama. Yena matana taki. Yena nonda mbula taka na rarama ya. Keni balangovi kenda na tina. Sa kambimbi. Menda na mbula taka tiko. Na rarama ni kalu. Senandina ni kalu. Enda sama ibulida senda sakila. Ngo endo na sala. Enda na bukeki na natikina ngo. Menda na renda kambeka menda na tunde kina ena ngone ado kina weekenda na vembole wakati na bato kenda na tina
ele usar tu não dava sos bakanga ainda tu samai ronga da utitiko ele na ka eroni torna não tanga una ia o ir na luventa talenga que bakai na reida ni bakai rendre beka na nonra muria na kainda bakasalta kirakina mera tumba ke kina bakayalo o kenda saranga bakanga tu saranga o utitiko na matkan singini kuwa o kenda saranga menta matana takatiko matana taki kava kaedoritiko ena venga una kersat non bale metana kankaraun ena tikina ya na dina ke vakanda sanan dua tekina ke na tama esana toto kasar o kambut sa ko emba kana tikina na valeu e biba kana no miti korono ngitokani na matakani kwa na itabi mbimbi tiko bikenda na tina ena nonra tumberi o irna lubenda e teke busaranga beyao e teke bu beiko mondua na marama tina mo kilai koya na kalo me kito mai tini etiko na bewa seya na matakongo kito ngandreva me kito beiba kandreti beikenda na marama tina endua na itabi mbimbi o nisa bakadolati kina. As mothers, we are the first teachers of faith for our children. Kakweni tora baka mamanda na nomi tabi. Endondonu mambula taka na mbula ni sema bata kena kalo ena beisinga ya andua. Mwazambora tiko na nondra to mbula na lubemo wana kalo ena beisinga keve. Me na wasa baka peritania me intentional na nomo veitumberi ve irato na luvemo. Nurture their spiritual journey, trusting that God will guide them. Au talita kana katakuna na same, donan rau rosa ngabulu kabitu, ena tikine tolo. Raida na ngone, era sa nonei soli na kalo, kei na buoni kete sa kene isau ni kabinaka. Vikem ni na bakarorongo kasarsarti kumai, ena mataka ni kwa. Na vaba osana baka ya dhora, teki busaranga ni kwa. Ena nomu dhabu ikalawa, ena nonrato na tumberi na ngone mai vale. Sana ito masu, se mani baka dhaba, na ndrendre enda na sota kaya, o iko, endua na maramatina, o sana bakandei taka ni o iko na matai ni ngasi ni buli ena loma ni nomu bubale ka ona tumberi rato na lubemo mera kilai koya na kalo. Maitini tiko na matai ni wase ni programa na mataki ni kua au sureti Mrs. Kaisuva na dhambore ndona nonda masu kame masu lakira bakambimbi na maramatina ena buku ni nonra tumberi o ira na lubendra mera kila na kalo. Naka tu sado busombe na masu. Keto baka binaka na tamai keto baka lo malangi ena buku ni dona ulutanga binaka. Keto mai biyo seitigo kina baka leka. Sandina na kalo saru imbimbi meke mamikila. Nine mamitabi tau manda na itumbutumbu. Na nonra tumberi susungi wakatabulidi na lubeke mami. Pinabalebu na kalo na ilesi ne mami na nana meke mami non ramatai ni ngas ni buli. Pinakabakalebu tamangu na nomni be wakambauti. Wakadolati tiko beke mami na tumbutumbu meke mami tumberi ira enangoni sala endondonu meralako kina. Baleta nangona rangase vake mai erna sena miali tani mai kina. Pinabalebu na kalo na be wakasala so keto waserau tiko na bongi ni kuwa. Keto maso na kalo ena kabini kua, ena bukuna so na tina. E rabaki lana kalo na oso ni mbula ni vengaravi, e vale, e bononi dhaka. Ke mami baki lana kalo ndo bunga na ngauna, ndo wata lutu na lubeke mami na kalo. Ena buku ni tumberi, nonra tumberi, ke na nonra susungi. E keto sa maso na kalo ena kabini kua. Ni alu binaka, ni baka lebu taka na ni mami bengona binaka na nana. Waka lebu taka ni mami ngona kirna lubeke mami choba. Mera oni ratumberi, mera lomani, mera karoni. Ena ngoni sala na kalo, ko ni ngandrewa mera tumberi kina.
Pinakapakalebu na kalo, baleta ni sara I bota-bota, mai vei kemuni. Pinapalebu na ni sarangota ni Tomasu, e na singa ni kua, Chisu, na Ibakambula. Amen. Pinakapalebu, Mrs. Kaisuba. Sama itini tale na mateni wasi-wasi ni programa ngo au babi ni pinaka. Pakalebu kemunrau na nungi tokani, Mrs. Rambuka, watakei Mrs. Kaisuba. Pinakapalebu na bewa sei. Kena vei bolei, vei rana marama, ena mataka ni kua. Vei kemunina sar-sar tiko mai, ke bakani ngadreba muni masulaki, sendono muni bakatataro, kira muni girita mai na namba ni telefoni, 822. Pinaka bakalebu, na no muni bakarorong tiko mai, ena mataka ni kua. Bula everyone, today we'll be making a hearty lentil soup. To make this, you will need 400 grams of brown lentils, 1 medium onion chopped, 4 clove garlic lightly crushed, salt and cayenne pepper, 2 medium-sized carrots, peeled and cut into pieces, pumpkin, peeled and chopped, 3 medium-sized tomatoes cut into halves, and spring onions. First, we'll soak the lentils in water for 30 minutes to release any dirt. Then rinse and drain the lentils. Warm any vegetable oil of your choice in a large pot over medium heat. Once oil is heated, add chopped onions and garlic. Some like to also add ginger at this point. Let that simmer for a few minutes before you add in the pumpkin, carrots and tomatoes. Stir and let that simmer for about 5 minutes. Pour in 6 to 7 cups of water. Add in soaked lentils, salt and cayenne pepper or any other seasoning of your choice. Raise heat and bring the mixture to a boil. Let that cook for 30 to 40 minutes or until the lentils are tender but still hold their shape. Add the chopped spring onions and your lentil soup is ready. Guess that makes sense. She taught me how to smile when things get right. I've got a spirit, she's always got my back. When I look at her, I think I wanna be just like that. When I love, I give it all I've got, like my mother does. When I'm scared, I bow my head and pray, like my mother does. When I'm weak and I'm pretty, I know I'm beautiful and strong, because I see myself like my mother does. I never met a stranger, I can talk to anyone like my mother does. I let my temper fly, and she can walk away when she's had enough. She sees everybody for who they really are. I'm so thankful for her guidance. She helped me get this far.
to love like my mother does.